политичката судбина на еден народ треба да ја решава самиот народ. Россия считает, что самый главный принцип – это принцип суверенитета. Русија смета дека најглавен принцип е принципот на суверенитет. Никто не должен заставлять народ или страну вступать в какой-то союз или не вступать. Никој нема право да ја примора една земја, еден народ да стапи во еден сојуз или да не стапува во тој сојуз. Поэтому вопрос о вхождении в Европейский Союз, в НАТО или в Евразийский Союз с Затоа нами прашањето за влегување во Европска унија, во НАТО или во Евроазијскиот сојуз кај нас должен быть свободным решением. треба да биде слободно право на избор, слободно Никто не должен решение. влиять на позицию народа. Никој нема право да влијае на мислењето на позицијата на народот. И в этом отношении мы считаем, что Россия не оказывает никакого давления на балканскую политику. И во овој однос ние сметаме дека Русија не врши никаков притисок на балканската политика, Но мы бы хотели, чтобы и другие страны тоже не оказывали влияние и давление на Македонию. но ние сакаме и другите земји да не вршат влијание и да не вршат притисок во Македонија. Если вы считаете, что ваша страна должна называться Македония, это ваше право. Ако вие мислите дека вашата земја треба да се вика Република Македонија, тоа е ваше право, Это ваше имя. тоа е вашето име И это ваша идентичность. и тоа е вашиот идентитет.